Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Weiloi University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa, create, inspire. Ki pulit ka mausan ram kila yok kem yang langot ki senar nong tu thuk arshaka nagashnong Tamulpur Assam. Hadin bakila pen abshrim hakashnong Weiloi haka arpunyau terik unailar asa pun rio. Ukurwa wala pha do Superintendent of Police ke East Khasi Hills uba Vivek Siem ulai thu lengba ka jingyo jingtip ka bamnia halo ka jing persang bandi tu yakilai tili ki thuk basuba Shah tu hakashnong Weiloi. Ki pulit kila pelong ya ka jing pen abshrim haka ba kila yok ban bat ikilai ngut ki suba senar nong tu thuk arshaka kat ba Uwei pan ula Lait Phet dakasat shaka klau ka badan hajan. Ki pulit kidang pelong ya ka jing thuet ban lap dien ya uba Lait Phen. Yakilai ngut la ra no shathanat ban pelong ya ka jing tokit kat kum ki kendon an. Kilai tili ki thuk arshaka ki basha tu kadika Yamaha R15 ka badan yo number AS not Uwei FV Sao Uwei Kendai ka Royal Enfield Hunter 350 ka badan yo number AS Arsan Z Uwei Lai Sound Rio bat ka Yamaha R15 ka badan yo number AS Arnyo F Uwei R Rio Lai. Ki pulit kila pentip ru syaki pulit ka jela Assam ban le ka badan kam bat ban pensisha ya kini ki thuk bala Shah tu bat iki langut ki bala Shah kem. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiwei. Tek kum ki kaliram, hagador ko bajam, tak sao point rewlak. Just wow. Oh, hada lupitri salar. Nadurni khai di khan. Bay la tong choi nga ka dia pa ki smil de chit ko. Ile mem yor ain gini khan me. Pai upon kelas tenu chong. Tangga college stage nem yo. Le me stage nem le tangga wi kon buat. Tito. Ini kasi yang kayak sarang aing mana. Oh, this lah. Pinai wan ai bam sni ai bam sien ai ta to pacho. Families to that means. Right. For it. Ông use nem, you boy ya kamat do. Ute do chan bor and klep. Bay pass your first division ah. Khan, kan. Oh bay. Congratulations, Khan. Thank you bay.